Lankupar nakaslem jong unongsan Hima. Vice President ka Rbyf Youth Federation Sawkmie uba Lankupar Sawkmie laipu khandai snem karta basa amaulai selai karya bat kasnong trai na maulas nai Rbyf district ula Khlad no nagani ka perthai ha kapor khat ar baje duna aa minta kasi kalai tari ujliu arajar apulai hadin bola mensaw naga jingkala ka Scooty kabolania marsupoi ha Demseiñïong kabla jah ha kapor shi baje sakusan minute min stem Syaban kenjat syai jong kasing sajan. Katkum kajing batai ki parlok ki balalet lang. Kilay tu makilalet ya kapor jan miet ka artarik mjirliu. Syamau kasyang banilek kai football. Hadian bikiladep bamjani yung parlok. Haba kilawan pai da ka Scooty bu usyang marway. Kala Syntuid marsupoi hajan city light Demseiñïong. Bat ki parlok ki balabut nadien. Haba kilalet banyarap yu lalab bo tip briushu balara no woodwood she Bethany Hospital Shillong. Uba Lankupar la i no shedin ya laingut ki kun. Ibahi ngasem kila yo jing tip ya kani ka jingja kapor arbaji saw minute hadian biki parlok kila pentip na kilang kibahi ngasem kila yo wanwan ra no e kamet shalayeng ha kapor lai baji jan miet kibahi kila pentip bakin pendap no e kamet ka barang sa ha ka santrik ujliu ha kapor arbaji no phai singi ha ka jaka sa ha maulai slai karya ha udom jing tip balang Presbyterian Maukhar ka badan halau mali